gerbang rumahnya juga ada di hadapan, tampolo rumahnya ada minta kepastian. Inya ujar sekolah hakun kah maha dengi salajur mengumpulakan jadi lawan pian kasini saorangan. Nah hakun manunte ayo disalawatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bang pian dinglah nai sahutakan umah cilai bang harum malingut kebujuran jadi pian bujang atau sudah deleki. Ulun masih bujang dan ulun masih sakulah hadang pian bayu. Jadi nang sabuting ulun manakunakan saumpama tukaina ijai handang bedetang berapa kira-kira pian ma andak jujuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada ibu bapa di sini sebertaan, baik nang di kiri atau nang di kanan. Jadi nang matihin nang kedua kali kami memainkan. Jadi nang lawan pian ini sebertaan, nang ada di sini nang masih tupang belum pian nang pulihkan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu pulang sebertaan. Tadi nang pemula ular mau ucap salam, jadi nang salam kami hari ini dijawabkan supaya menjawab kita sebertaan. Jadi nang ini salam ulun manggulai kiakan. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu lawan tiada sebertaan, nang mana tadi salam sudah menjawab makan. Lalu nang tak lupa ini tupang doa gasang sebertaan, mudahan sebertaan salam
kita panjang umur bertahan disehatkan di mana bagana dunia wan akhirat mudahan salamatan laksanakan jadi madihin kami meneruskan kepada ibu sabarataan lawan ibu-ibu nang ada di muka nang pian di hadapan atau beba-beba nang pian tak kumpulan jadi nang tak lupa ulun nang menyapai nang ada di muka nang hari ini betupi jadi ngarannya ijai tak lupa ulun sampai orang kampung kami di Hemayung bediaman jadi nang lawan ijai nang ada di hadapan jaya ikam hari ini tuyat sama ngaran lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan ini nang pastinya kami nang memadihin sudah kedua kali baik buai dimainakan mungkin bemadihin imbah ini panutupan lalu nang tak lupa ulun hendak menyapa satu mat sabarataan jadi pertama-tama sulang nang penghormatan kepada ibu bapak pian nang tak kumpulan lalu nang di muka ulun mau ucapkan hendak ulun menyapa pian sabarataan lalu nang menyapa ulang nang pamulaan ulun langsung menyapa kepada tukang bapak nang pakai topi habang atau abang sudin pakai kopiah hirang selamat di bertemu paklah nang lawan pian pinanya bang sudin nang ampun keluarga di sini bepangantinan lalu nang tak lupa ulun lihat di hadapan sidin bersalaman tuyat menangah jalan lalu lawan pian ulun mau ucapkan lawan amang-amang nang duduk hari ini ada nang betupi hirang tak urihing maung kai gigi jadi lawan pian tak lupa ulun sapai atau nang beduduk ulun lihat nang bertiga hari ini ulun hitungi lamun nang di tengah kada memakai topi lamun nang kiri kanan ulun lihat tuh betupi lawan amang-amang nang ada di sini tak lupa gini doa kami mendoakan mudahan amang-amang dilancarkan rezeki mudahan buhan pian sehat setiap hari lalu nang tak lupa pulang ulun sapai nang ada di muka pulang ulun ucapi kepada tukang amang nang ada di hadapan nang tuyat bang dehi ada betanda sempian lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan jadi nang lawan pian di sini tak kumpulan mudahan berkaan pian nang panjang umur selalu sehat badan mudahan bang pian manglah para jakian mudahan tahun ini buat pian bebini pulang jadi pengantin lalu nang di hadapan jadi nang tidak lupa kami mendoakan mudahan pengantin panjang umur sehat badan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan mudahan pengantin lakas dapat momongan lalu nang tak lupa ulun menyapa pian nang ada di sini pulang nang bertaan lalu nang menyapa tadi wan amang-amang tak lupa bang menyapa pian sabarataan lalu nang menyapa lawan nang itu amang sidin nang berduduk nang di muhara lawang jadi kang sabuting hari ini ulun padehi ujar orang beheri berduduk di muhara lawang mangai nang pamali jadi lawan pian lamun kawa berdiri lalu nang tak lupa gitu nang masih bujang atau sudah bebini ujar masih bujang kami doakan pasti mudahan tobang pian dilancarkan rezeki mudahan tobang pian pastinya lakas bebini lakas bebini jadi pengulon terus melanjutkan amun nang berdiri tuyat betah
tapi habang juga sudah berbini atau masih bujangan. Jadi ujar bujang sidin memadahakan, lalu nang sedikit ulun mengisahakan, bila orang nang bujang katuju betapihan, lawan bebinian saumpama ambil laki pasti dapat kepuasan. Karena bang waktu kami sekolah pundokan, bila katuju betapi pasti kada sing salawangan, supaya di dalam lih kada kepanasan. Lalu lawan pian nang tuyat betapihan, kami nang tidak lupa pastinya mendoakan, mudahan parang pian panjang mani gekilan. Wah, sampai kalan tuhut kegembangan. Jadi madihin kami menarasakan, jadi lawan Pak Haji nang lalu di hadapan. Jadi sidin itu kampung lawan ulun, rumah nang behigen, mudahan sidin tadi selalu disehatakan. Lalu nang tak lupa ini nang tuh menyapa lawan kakak baju habang. Jadi nang sambuting ulun memujapakan, nang dilihat-lihat orangnya nang dasar cantik, ditambah bulu mata mangai nang pinalantik, dilihat dari kiri nang kaya Saskia Gutik, lamun nang dari kanan kaya Siti Badriah penyanyi lagu santik, tapi bejalan di muka behinol nang kaya itu nang kaya lawan ibu-ibu tak lupa menyapa pian nang ada di sana, nang pian berdirian. Jadi lawan ibu hanyar nang tupang siang, sidin sudah bebestaran. Lalu nang tak lupa ulun mau cepakan, padahal masih siang masih aja bebestaran. Amun kakang ini awak saling kenalan, istilah bang kata awak sidin singkal mayang. Lalu nang tak lupa sebelum pian bulik pantun kami memberi kesedihan kenang-kenangan. Nyaman-nyamannya apabila makan di wadah, taina nang giginya manglih buang kalubak. Nyaman-nyamannya apabila dapat nang lamak, bila hendak mahantak dijamin kada bergerak. Wah, nah ampun desi. Jadi lawan guru suanang menyupirakan, mudahan tu sempian selalu nang salamatan, istilah bang kata selamat sampai ke tujuan. Lalu nang tak lupa kami menarasakan kepada ibu-ibu buhan sungai Garuda, tuyat sudah tak kumpulan, cuman ada ibu sidin tinanya kapanasan, ada kalau nang kepala betalakong warna habang. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian, jadi hari ini bueng ini bang Ari itu ya nang masih siang, cuman sidin sudah lih bu nang bedestaran, pinanya lawan laki sidin taat bebujuran, apabila laki hendak langsung dibuka akan. Wah, sidin tak tawa betokop muntang supan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu-ibu pian nang sabarataan, nang ada di sini ulun menyapa pian atau ading-ading nang pian tak kumpulan. Lalu nang terfokus lawan ading di hadapan. Nah, terima kasih kepada nih Bang Amang nang atau motor kiri lawan kanan. Jadi nang tidak lupa ulun mendoakan, mudahan mangai pian sehat setiap hari, mudahan Bang Amang dilancarkan rezeki, mudahan tahun ini bini dua beisi. Jadi bangsa kader ulun maimpuakan, bila banyak sawiran madihin kada empihan, bila kada paksa kita bertahan, karena awal tadi madihin parak sajaman, kada bang taliat hendak memberi sawiran. Lalu lawan pian terima kasih banyak memberi pemulaan,
walaupun nih duitnya liwar kabubukan, tetap aja ulun bersyukur lawan Tuhan. Terima kasih ulun mau ucapkan, jadi lawan ibu nang beta lakong habang, pinanya tupang duit sudah diikuti di tangan, harga 10.000 sudah tak beyang-beyang, jadi lawan ibu nah maatakan, lalu nang tak lupa ulun mah terima kasih pian nang sudah memberi, pinanya betianan bekas digawinang lagi, jadi lawan pian ulun mendoakan, mudahan bulah pian selalu disehatkan, mudahan bang pian rezeki dilancarkan, pian nang makin hari laki pian tambah sayang, mudahan bang pian hajat dikabulkan, mudahan saberetaan naik haji beretaan lah amang nang di muka tanya ring maamin nakan, padahal duit tadi khusus memberi sawiran, lalu tak lupa ulun mau ucapkan, mangai ini bang ulun sakadar begege masih nang lagi banyak ibu-ibu tak kumpulan, cuman saikungannya nang memberi sawiran, lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada tu sempian nah jua sing kenalan, lalu nang tak lupa kepada tu bang ibu nang bebeju hirang, ulun bang sakadar lawan pian mamat dehi, apabila awak kenal besar untung tu nang laki, cuman bila malam laki jangan ditindihi, lamun nang ditindihi kalau bisokannya mati lamas lalu matihin kami mana rasakan, jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan, jadi paman bintor lalu di hadapan, mudahan manai pian selalu para cekian, mudahan jua pian pastinya selamatan, karena bang di bintor membawa kekanakan, lalu nang tak lupa ulun menyapa pian ibu nang baju kuning ginco kahabangan, padahal sudah tua tapi masih paaksian, lalu nang tak lupa sakadar nang mamat dehi, si dinang itu ginco liwar kahabangan, istilah tukang habang kaya belungan hayam jadi tuh ibunya dasar nang bujur aksi, uman nang tuh dilihat mahirip acil sahrini, jua turis kaning ulun lihat tanya raki, lamun nang kade nyarak karika kan burit pancing alah burit pancing jadi matihin kami mana rusakan, jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan, lawan tuh sempian di sini sepedetaan, lawan amang-amang nang dihembin dudukan, tak lupa hari ini ulun menyapa pian, atau tuh sempian nang si binta tawa mulai tadi kada empian, lalu mudahan selalu disehatkan, mudahan hari-hari bahagia terus pian, lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi, tampolo madihin hari ini terjadi kepada ibu bapak beretaan nang di sini, lalu nang terfokus ulun nang lawan adik nang ada di muka sini, nang bakajam mata tahi lalatnya di sini, jadi dilihat-lihat besar bunga sekali, cuman sayang betar ulun sudah berbini, jadi lawan pian sekadar memendengi, cuman nang ini ijai mulai tadi maitihi, lawan nang di muka ujar cantik sekali, lalu terima kasih pulang ulun ucapi, amang nang topi hirang 20 nih memberi, mudahan nang latihan sehat setiap hari, ngapa usaha pian mudahan diberkahi, mudahan bang pian dilancarkan rezeki, mudahan beretaan kita kawan naik haji lah naik haji
sakadar menyapa pian. Jadi saumpama pian hakun nang ke depan, istilah tumbang kata tempuluh ada ijai hendak minta nomor pian. Ujar bang umanya juga ada di hadapan, tempuluh umanya ada minta kepastian. Inya ujar sakulah hakun kah maha dengi salajur mengumpulakan. Jadi lawan pian kasini saorangan. Nah hakun manunti ayo disalawatakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bang pian dinglah nai sahutakan. Umma cilai bang harum malingut kebujuran. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan sakadar madihin hari ini disahutakan. Ayo bang lawan pian ding dikenalakan. Siapa ngaran pian ayo bang dipadahakan. Jadi bu inya pina gugup sawangan. Maklum haja pian tatatai pahayaman. Lalu kata lupa ulun mau cobakan. Lawan tupang ading nang ada sebelah kiri. Pian ni masih bujang atau sudah beleki. Iya. Jadi bang pian sekali lagi diulangi. Nyaman di ngai mikrofon di belakang dinyaringi. Jadi itu bang pian ulun manapun akan. Pian nang masih bujang atau sudah belekian. Ulun menjawab batakun pian. Iya. Jadi pian batakun ulun bujangan kakak. Iya. Jadi pian bujang atau sudah beleki. Ulun masih bujang dan ulun masih sakulah. Hadang pian baik. Jadi lawan ijai sudah ada nomor HP. Pastinya lawan pian nang bepangantinan di sini. Kalau warga pian kalau nang inyang ini. Jadi ujar haber inya masih sekolah. Buai belum beleki. Siapa ngaran pian ayo bang dipadehi. Jadi inya gugup karena bang dihiga ada pujaan hati. Jadi wan umanya sakadar nang dipadehi. Nang ini kawan ulun ijai di ngarane. Tuyat inya samping lihat hari ini. Jadi nang lawan pian sakadar mamadehi. Hakon kah lawan ijai kain nama hadengi. Gasan ijai ini Ya. ayo halun hadangi. Tapi pasti bujur-bujur. Ulun kamatakan pian bujur-bujur bagawi. Kena ulun memadahi mama. Wah. Jadi ada mama nang di muka kena ulun. Iya. Imbah tuntung ini kena kita naik ke rumah. Hanyar kita bepandiran. Wah, panjang beban diren nih. Jadi bang ujar ada bang omanya mangai nang di depan. Jadi ini siapa tadi di ngaran pian. Jadi ngaran ulun aina begana di gambah dalam. Oh, jadi nar aina bagana di begembah dalam. Pinanya bakal warga lawan bepangantinan. Tampuluh umanya tuyat ada di hadapan. Nang ini anak pian sudah jer ada calon. Nang ini ijai bang ngaran. Jadi lawan ijai sakadar nang mana kone. Hakun kah lawan aina ma ambil bine. Lalu nang tak lupa kami menarusakan lih. Beuntung benar betamuan buhen pian. Jadi nang sabuting ulun manakunakan. Saumpama to kaina ijai hendak bedetang. Berapa kira-kira pian ma andak jujuran. Jadi bila masalah jujuran kita kuni aja lawan mama nang di muka. Jadi umanya nang ada di hadapan.
depan kaina imbah madihin ujarnya manai bepandiran dilihat umanya masih anum bebujuran cuman nang awak pian leh nang sudah bujangan kikira bang mama kawin kasungsungan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada anak pian hari ini bertemuan ujar gembah dalam sidinnya berdiam mudahan hajat pian dinglah dikabulakan lawan kawan ulun besar jodoh bebujuran jadi lawan ijai ujar ada aina adakah pasan wantian bila ada bepasan nyaman ijai laksanakan misal jangkal begawe duit dikumpulakan jadi tuh sempian beri nang papasanan sakadar lawan ijai tempolo betemuan jadi nang lawan ijai beri dingai arahan supaya ini ijai kada macal bebujuran lah bebujuran Jadi lawan ijai nang ada di gaulon Iya. ada papadan. iya lihat Jadi ijai lawan pian jangan hendak lancar-lancar ada hati ulun sakit. Iya. Jadi kesetiaan bujur-bujurnya bagawe Iya. dasar maikat diri ulun. Jadi lawan pian ulun papada Iya. hanggan bujur-bujur. Ada hati ulun nang harus pian jaga jadi jangan lancar-lancar. iya ya Pian bujur-bujur bagawinya. jadi buainya binasa berduaan istilah bang kata nyaman bepapandangan kita bang makaam nang toha tuh di muka sakadar meliatakan lalu bertaat kita mendoakan baik pian di mana haja nang tak kumpulan mudahan buhan pian hajat dikabulakan kaina nih bang ijai rejeki dilencarakan mudahan bang jodoh pastinya buhan pian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan nang ini bang ijai pacar kada beisi sekalinya bang pian sudah ada mau janji jadi istilah kata cilai nang nih bang ijai bertemuan tuh di sini lalu nang tak lupa kita mendoakan mudahan beda dua dilancarkan rezeki mudahan beda dua selalu dilindungi mudahan tahun kaina jadi dua lagi bini amin lagi bini aja dimadihin kakak mana rasakan jadi bisa singot kayak iis dahlia coba lihat di sembian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan jadi nang madihin kami mana rasakan ini nang madihin nang kedua kali ulun membawakan kepada bapak ibu pian nang saberetaan lawan ading aina begena haja pian sampai nang bemadihin kakak kaina bertahan lalu nang terfokus lawan ibu di hadapan nang sidin betalakong pinanya tuh mah haji bujur di belakang tapi kada lindung lagi sekalinya awak sidin besar nang tak kenali ada mau lindung awak kenal ini jadi madihin kakak mana rasakan jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan jadi nang tak lupa kami nang lawan pian bertahan mendoakan bila kakak berdoa amin akan disahotakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu di sini sabertaan jadi ini doa ulun mau mulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berkaan di sini kita terdapat kita panjang umur bertaan sehat
sehatnya kita sehat nang walafiat, dan sehatnya kita sehat di jalan taat, juga sehat kita iman ditambah kuat, mudahan rezeki berkah meningkat, segala usaha kita mudahan tuh berberkat, mudahan bertahan kita nang kabul hajat, mudahan bertahan kita dapat syafaat, mudahan bertahan ini nang pastinya kita nang selamat, mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat, laka akhirat. Jadi kawan ulun yo minta dipromosikan nang sebelah sini, nang sebelah kanan. Jadi ngarannya Odoy juga nang masih bujangan. Jadi lawan biar nang mobil khususnya bukan Sungai Garuda. Kalau ada belekian ikam hendak nang bujang atau aku nang belok nyaman di umum makan. Jadi ngini Odoy Pak Ai diberi ngaran, orangnya nang bunga sesingot kalah rebutan, lalu nang tak lupa ulun ma infoakan, nang ini kawan ulun orangnya juga bujangan, ujar minta doa lawan kian saberetaan, mudahan ni nang bujang jodoh lakas mendapatkan, nang istilah kata lakas juga bebinian, bila orang bang kawin nang rajin tuh bang dingin subuhnya kapanasan, lalu nang tak lupa ulun ma ucapakan, inya nang berduaan buai sambil berpantiran, ulun maka madihin kata kalah sawangan, lalu nang tak lupa ulun memadahakan, pinanya nang betahan sudah nang duit sawiran, lalu hendak bersatu kita hendak bertahan kepada bapak ibu pian sabertaan, ulun mewakili kekawanan bertaan, salah nang lawan hilap mohon dimaafkan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, ulun lawan pian di sini tak kumpulan, lalu nang terfokus lawan ibu tak lakong habang, tuya tuh bang sidin pina mangangut sorangan, pinanya nih bang duit sidin memberi kehilangan, lalu lawan pian bila nang kata ikhlas nah ulun bulikakan. Terima kasih binglah nang lawan pian, awak kenal benar pasti ini gencang makan, lalu lawan adik kekaman doakan, mudahan dingai pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian sekolah pendapatan, mudahan berbakti inya lawan kuitan, mudahan bang pian sukses ke masa depan, susunya kenal benar kayak susu bebinian. Mantai itu jangannya dikutangi gitu. Lalu adik kakaman doakan, mudahan mama abah begawi para jekian, para jekian. Lalu matiin bu ay ulun lanjuti, jadi nang nih matiin ulun nang manarusi, jadi nang lawan ibu nang bebeju hirang, tak lupa bang ulun bu ay menyapa pian, mudahan ibu-ibu sehat sabertaan, lalu terima kasih lawan taman kopiah hirang, pian nang memberi 20 ke hadapan, lalu nang sabuting pulang didoakan, mudahan baik pian sehat setiap hari, mudahan bang pian dilancarkan rezeki, mudahan bang pian selalu dilindungi, mudahan sabertaan kita kawan naik haji, lalu nang tak lupa juga memberi cucu ini, inya nang memberi ni ai kade mengerti, lalu terima kasih ulun nang mau ucapi, mudahan dinglah pian nang dehi bepaluhan, mudahan bang pian panjang umur sehat badan, mudahan berbakti inya lawan kuitan, mudahan bang sukses juga ke masa depan, weh kaya sendirilah, wah sendirilah. Lalu tergodak-godak mikrofon. Terima kasih binglah nang lawan pian, inya juga memberi 5.000 menambahkan, mudahan ading-ading sehat sabertaan, mudahan dingai pian selalu disehatkan,
pian makin tua selalu dalam lindungan. Mudahan makin tua pian nang tambah nyaman. Apabila lulus SD mudahan lakas bahagian. Masa teman aja nih. Jadi madihin kami nang melanjutkan kepada bapak ibu pian nang hari ini. Beri nikah tadi nang lalu di hadapan waktu ulun menyapa nang montung betutupan. Jadi nang lawan kakak teh alhamdulillah sudah melihat pian. Jadi nang tidak lupa ulun mendoakan mudahan beretaan pian disehatakan. Jadi tunang apa maksud kesempian pinanya tuh bang acil nang betal lakong habang pinang kakarimot muntong ke hadapan. Bila ada permintaan kasini beparak pian istilah bang kata tanyaman menyampaikan. Lalu nang tak lupa neh memberi pulang sama net 5.000 madihin kata empian. Lalu nang tak lupa hati-hati menyuberang lihat tuh dahulu kiri atau kanan. Jadi terima kasih pulang kakak ucapi mudahan diklah pian sehat setiap hari. Mudahan mama abeh dilancarkan rezeki lah rezeki. Lalu nang tak kalah lawan ibu bedestaran. Terima kasih banyak pian memberi sawiran. Sayum sidin manis di muha ada beluang. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan bulah pian panjang umur sehat badan. Sidin nang memberi juga amas sing kenalan. Mudahan amas pian makin hari tambah banyak hibak ka pinggang-pinggang sampai pian ke rumah kada kawa lagi berjalan. Sampai kasini amas juga. Terima kasih tadi pulang dianjuki pinanya ini abang nang limang menyuruhi. Jadi lawan amang terima kasih banyak pian nang sudah memberi. Mudahan mangai pian sehat setiap hari. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan cilai harga 5.000 pacangan kade beempian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita madin di sini cilai nang panutupan. Bila ada taniat dalam hati sampian pinanya tunjuk-tunjuk hendak memberi sawiran. Cuman bila ma antar pian jangan sopan-sopan. Istilah bang kata apabila nyabang pian sudah taniat dalam hati. Apabila kada jadi ngalih saumpama mati. Alamak lalu madihin kami nang melanjuti. Nah kakak nih pulang nang sidin menyuruhi pinanya tuh madihin kada lagi berhenti. Lalu lawan pian terima kasih banyak sedihnya sudah menjulungi. Mungkin ini duit acil tuh nang mana nang tadi memberi. Acil jincu habang nang toyat menjulungi. Mudahan cilah pian dilancarkan rezeki. Mudahan bang pian selalu disayang lagi. Lalu nang tak lupa ulun doakan pasti mudahan ibu-ibu atau bapak-bapak bertan kawan naik haji. Lah naik haji sidin tak kurihing kada tahu lambat sauan. Kada tahu nasi-nasi sudah habis nang dimakan. Lalu nang tak lupa kami memadahkan. Jadi kami makan cuman tadi beisukan. Bila tengah hari ini kada diberi bang makan. Kira di rumah berangai dibungkusakan. Bilanya iwaknya sudah habis beretaan. Berangai nasinya haja bulah dibungkusakan. Gesan kaina di rumah ulun ma umpani hayam.
jadi madihin kami menarusakan tuyat kakak gendut ya mangami rasidin hendaknya kasih jauhan jadi lawan kakak ulun nang mau ucapi pinanya sidin jauh saruan nang kasini mudahan kalah pian itu nang selamatan di jalan tubang pasti mudahan panjang umur nyaman bilain waktu kawa bertemuan lagi bila awak lamak itu diambil bini jelas mangai kita pastinya kada rugi bila hendak membebem ujar jangan dipilami wah lah dipilami jadi bang kami terus melanjutkan kayak ngapa ibu-ibu ampih kasudah sawiran nyaman juga ulun ampih bermadinan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ulun terima kasih banyak nang lawan pian nang mana bang sudah ada memberi sawiran mudahan rezeki kita bertahan dilancarkan jua usaha kita diberi keberkahan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan mudahan bertahan kita nang panjang umur pastinya sabertaan nang bilain waktu kawa pulang bertemuan lalu nang madihin kami menarusakan mungkin temadihin satu mat lagi bertahan karena pukul 12 sudah parang menunjukkan ulun mewakili kekawanan bertahan salah lawan hilap mohon dimaafkan apabila hari ini di dalam pertemuan ulun ada terjadi nang maulah pian dalam hati kada nyaman ulun minta rela minta maaf bertahan maklum ulun madihin by the way behapalan jua bang istilah ulun nang bermadihin masih berlelejeran masih aja ulun mencari pengalaman lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ni bang ading aina nang dihiga nang manyahotiakan binglah terima kasih banyak nang lawan pian mudahan bang pian besar jodoh bebujuran ngaran kita jodoh sudah diatur Tuhan lamun ijai maharap timbul nang kada jodoh harau kaina kegilaan maka biniannya jayai kabubung pasan istilah bang kata cangkali nang begawe duit dikumpuli ikam apabila sudah banyak umanya mangga jujuran alam mangga jujuran jadi bang kami terus nang melanjuti jadi ulun madihin pinanya hendak berhenti lalu lawan pian ulun nang mau ucapi lawan tu sempian nang ada di sini lawan namanya Aina nang ada nang hari ini nang ini anak pian sedang ai sudah berleki cuman umur anom hanyar ujar sekolah inya bu nang SMP bila lawan pian sakadar mamadahi bila ijai kada pasti ada ingini hati karena buhan kami masih banyak bujang lagi atau jua yuhu nang ada di belakang nang tak sembunyi hendakkah lawan wahyu nang bebeju hirang tuyat nang malaini jadi ngini hati orangnya bujang lagi bila ijai kada pasti bisa hadi mama gai jadi lawan pian sakadar mamat dehi nang mana haja pian asal nang hubungan kami lamun lawan Yuni jangan hakun celah pian karena ngini Yuni sudah nang ada pacaran jua ngini Yuni bujur nang lupa bungas cuman ujar setia sampai ke akhir zaman cuman bangsa puting sakadarnya pandir gencang bila nang inya rindu diambil bejelanan lah bejelanan tampolo umanya nah ada di hadapan dipilih holo pula calon minantu pian bila lawan hati orangnya saling gegehan istilah bang kata kada rugi jua pian ini sama vokalis gue nang bebujuran jadi saumpama kaina hendak belekian nang
istilah hulu mana kone lawan pian memilih ini ije atau kaina hade masalah buhannya juanang sudah begawe bila lolos SMP hakun nang lawan ije atau kaina lawan hade. Jadi ulun jawab tak takun setia tak takun pilih hadi atau ijai maka ulun bingung benar jadi ulun bingung hendak pilih siapa sakit kepala ulun mikirakan itu tadi tapi kawakah ulun milih keduanya Amun kaduanya kalau kada manyang bupe karena amun hadi gana lawan tak panjange jadi nang masalah ulun hendak mana kone istilah tumpang kata pian nang tu katuju kaya ngapa laki-laki yang pasnya inya jangkal bagawi yang duit rupa bunga namun rupa bunga tapi kada jangkal bagawi yang kawan waduh Masih kuliah, jadi lawan ijai jangan campur dulu pian belum ikat jadi jangan campur dulu hati ulun jaga jadi lawan ije sakadar mamat dehi istilah beda dua sudah duit banyak beisi lamun nang bebaraan tepa imbai kainan nanti siapa pian pilih pacang nang dijadi lagi jadi ulun milih keduanya aja supaya kada berebutan Aduh. Amun kaduanya pacang jadi laki pian kayak ngapa malam pertama saku kain bagiliran nyatai untung nang pamulan amun bagiliran hakun labun nikam ada akun jadi lawan umanya pian dipilih aja kaina nang masa depan baik nang lawan ije atau hati ni bangaran jadi istilah kata nang ngaran juga jodoh boleh dietor Tuhan cuman sudah ada niat ini hendak bebinian lalu nang tak lupa sangat derma info akan jadi lamun cocok pian daripada nang bujang hakun lawan bebini nang ini bang dul orangnya sudah bebini liwar tupang sidin sedikit ulun kisahi jadi dengar hampir hendak bini dua beise karena bini sidin nang ini bebianan kada tapi lagi memberi jadi lawan pian nah ulun mamat dehi ma ambil laki bang dul jelas buai kada rugi masalah bang romantis sidin nang hari-hari hendak turun di rumah pasti nang beciuman pipi kanan pipi kiri karancakan beciuman di tengah kada bergigi Kada bergigi aja dibatin ulun nang lanjute jadi jam 12 sudah nang buai hari binanya nih bang kita sudah parak tengah hari jadi lawan aina nang ada tuh di sini mudahan tuh bang pian kaina rakas beleki cuman bang umanya kada hendak aina ujar song-song nang beleki karena masih anom juga nang masih SMP lalu nang tak lupa ulun nang mau ucape mudah juga hati kaina lakas bebini bila kaina ijai bede holo mamarae tetap aja bakawan jangan memutus silaturahmi ya kan bakawan nang lagi jadi bang kami terus melanjutkan jadi nang tidak lupa ulun menutup bahkan mungkin hendak bersatu kami hendak bertahan karena ini udah sudah mengantuk sawangan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu-ibu terima kasih
banyak tadi memberi sawiran. Harga 5.000 bila kamu kebanyakan. Tetap terima kasih ulun nang tawan pian. Mudahan beretaan rezeki dilancarkan. Lalu nang tak lupa nah terima kasih hendak memberi kentang. Nuka salman kira namanya wir kentang tadi. Lalu tak lupa ulun mau cepakan jadi lawan kakak nang membawa kentang. Pinanya pang kentang geser nang anak sidin kain nang bebinian. Lalu nang tak lupa ulun mau cepakan mudahan tu sampian selalu dalam lindungan. Lalu nang madihin kami hendak bertahan kepada ibu-ibu mudahan beretaan kita berumur panjang nyaman di lain waktu kawa pulang bertemuan. Lalu nang tak lupa ulun nang mewakili kekawanan beretaan salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Lalu nang terakhir ulun mau ucapkan ini matihin membawa kepantunan mungkin nang pantun kami bingai nang penutupan sayang bener leh hendak nang keduanya jadi laki pian amun keduanya dijamin kada tahan salahin barang genal nang ini saling penjahat. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan cuman lamun laki dua kikira bangsa minggu buai nang betianan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan wassalamualaikum minta rela berta kami bersatu Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum.